Принять участие в благотворительном концерте откликнулось много людей. Большинство из них вам хорошо известны, и многие только начинают свой творческий путь. Наши артисты с нетерпением ждут возможности подарить вам массу приятных впечатлений и эмоций. Встречайте самых маленьких участников студии эстрадного танца «Адиан». Look for the Gummy Bear album in stores on November 13th with lots of music, videos, and extras. Jag är en gummibjörn, jag är en gummibjörn. Jag är en smörkmålet, skoj, gummibjörn. Jag är en godisbjörn, jag är en tomtebjörn. Jag är den lilla söta tårtbjörn, gummibjörn. Oh yeah. Gummibjörn. Jag är en gummibjörn, jag är en gummibjörn.